Serdana Mezdum Ebdiya Parise hat bipashkistin. Civina fermandare HST'ye Mezdum Ebdiya li Parise bi serokkomare Fransa'ye Emmanuel Macron, vezir karenderve Suriye Eshe Sheybani u nunere taybet Amerika'ye Tom Barak re hat bipashkistin. Peka nucheye ke rudawe di hat plankirin ku iro bi nav benkaria Fransa'ye li Parise di navbera berpersen reveberia Suesera Rojava Kurdistane u hikumeta veguheza Suriye de hevditinek bi hatakirin. Nunere reveberia Suesera Fransa'ye Kerim Kemer derbare mijare de ji an hayre aksivi u pishtrast kir ku hevditin hatiye bipashkistin. Lebele sedema bipashkistine hetaniha jiraya gishtire ne hatiye eşkere kirin. Dihat çavere kirin kuşandeya biserokatia fermandare gişti HSD'ye Mezdum Ebdi bi nunere taybete Amerika'ye ye karu baren Suriye Tom Barak, vezire karen derve Suriye Eshed Sheybani u serokkomare Fransa'ye Emmanuel Macron re biçive. Liheladin, ligori medya Amerika'ye nunere taybete Amerika'ye Tom Barak de iro li Paris'e bi vezire karen stratejik İsrail'e dermer u vezire karen derve ye Suriye'ye Sheybani re biçive. U li ser mijaren evlehiyen derbare başure Suriye'ye de gotubejan bike. Ev hevditin de bi armanca zedekirina arami u evlehiya li hereme ben kirin. Çarçavkaniyen neziki serok vezire İsrail'e Benjamin Netanyahu ji medyaya Amerika'ya re god, ku vezire karen stratejik İsrail'e dermeri roli Paris'e u deberia dan ustandine nukleere yendi navbera İran u Avrupa'ya de ku sibel İstanbul'e tenkirin, biraye daran re li ser bernameya nukleere ya İran'e biaksive.